Kei te maharahara ngā umanga me ngā uepu Māori ki ngā kōrero e mea ana, kei te whakaaro te kāwanatanga ki te whakature i te whakamātautau e iwa tekau rā mō ngā kaimahi, hei kaupapa here mō ngā wāhi mahi katoa o te motu. He ai ki te kāwanatanga, mā tēnei e piki ake ai te nui o te hunga whaimahi ki Aotearoa nei. Anei te pūrongo a Kingi Kiriona. Anō nei kei te inua Matt McCartan I ngā wai o te tānga manawa. He oi kei tua I te awe māpara, he tangata kē, he whakaaro kē. What this does is brings in a feudal power relationship. You're my slave and I can sack you whenever I like, and that's what's wrong with it. I tēnei wā, he kaupapa here te whakamātautau kaimahi, e iwa te kau ngā rā mō ngā umanga, kei raro iho I te rua te kau te nui o ā rātau kaimahi. Engari ko te heitara, te rā te wā me whai ngā umanga katoa I tēnei kaupapa. Where else in our civil society does someone have the right to take someone's livelihood off them and there's no recourse? Ētahi wāhana o te kaupapa nei he pai. Hoi no, ētahi wāhana o te kaupapa nei, kāre he pai I roto. E ai ki Arangi McLean, te kaumā ono ngā kaimahi kei raro I āia, ko te pāinga o te whakamātautau, ka tāia e te hunga whaimahi, te ata whiriwhiri, me nā e hāngai ana te mahi ki a rātau, ka hore rānei. He oi kotahi, tana whakahē. Ka tāi ki te iwa te kau rā, pēnā ka kāre he pūtea ke I reira ki te awhina, ki a whiwhi mahi toni te tanata nei, ka whakakorehia. Our job is one of the most important things in our lives. It's our livelihood. No one deserves to lose their job without good cause. Ko tētahi atu kōrero e hia ana te kāwanatanga ki te aukati I te noho a ngā māngai uniana ki ngā wāhi mahi. He tohu e ai ki a Matt McCartan, ka ware a te ware, ka ārea hoki te rangatira. Kingi Kiriona, te karere.